Kōrere te tuarua o ngā ope Māori ki te whenua o Haina ki Shanghai mo te hui ahurei o te ao. Ka tū ia 5 tau. Te kaumārua ngā mema o te kapahaka o te whānau a Apanui i Waimarie ki te haerenga nei. I reira te karere i mua i tō rātau ngaro ngātu ki rā wāhi mo te rua marama. Waiata tia ana tō rātau harikoa mo te haerenga nui kei mua i o rātau waroaro. Mo tēnei o ngā tangata no Meki, no Ngāti Porou, no te whānau Apanui, mai ngā awa, ngā maunga me ngā moana, haere atu ki Haina o. Ahua, he mahi nui tērā. He mahi nui i riro i te rōpū te kaumārua nei, i te eke ngā ate kapahaka whānui o te whānau a Apanui ki te tūranga tuatoru i te matatini i te rātau. Ko ngā pōhiri wēnā, ko ngā karakia whakahaere karakia wēnā o wetahi o ngā mahi nā reira ko a rātau waiata, ke te whakaemi e rātau, e hāngai pūana ki wēnā momo kaupapa. Ka whakawhiwhia ki ia o ngā kapatoa e toru o te matatini, he rua marama ki te hui ahurei o te ao. He hui katu ia 5 tau, e whai wāhi atu ai te 100 miliona tāngata. Ko te mea tino awangawanga ki au ko te reo, me ngā ahuatanga o tā rātau ake reo. Ko te mea e mataku ana hau ko ngā wharepaku, nā te mea kei raro i runga i te whenua nā wharepaku, e nari ko te tumanako au ka pai. Me pēhea ke atu hoki, hei te paunga o te marama o hune hoki mai ai te whānau a Apanui. Te Wikitoria! E riro ai te Wikitoria kia whāngārā mai tawhiti mo te haere ki Haina. Ladies and gentlemen, your New Zealand ambassadors at the Shanghai World Trade Expo, Te Whānau Apanui.